Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro tuni mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Nsabimana Louis Bertrand. Ndagushishikariza gukora subscribe niba utarayikora hano ku Cyerekezo TV kugira ngo muzakomeze kubana natwe no mu bindi biganiro byinshi kandi byiza turi kubategurira. Murakaza neza. Reka ikiganiro cyacu n'utundi tugihere hano muri Uganda, aho mu minisitiri waho yisubije imodoka itwara indembe yari yaratanze nk'impano ku baturage bo mu mujyi witwa Koboko mbere y'amatora yanatsinzwemo nk'uko ikinyamakuru Daily Monitor kivuga ko kibikesha meya w'uyu mujyi. Minisitiri w'ishoramari muri Uganda witwa Evelyn Anita yari yaratanze imbangukiragutabara mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, anashyira kuri Twitter y'amashusho ari kuyiha abayobozi b'uyu mujyi. Iyi modoka yari iriho ifoto ye. Madamu Anita yari yatangaje ko iyi modoka ariyo gufasha cyane abagore, abana ndetse n'abakuze kugera kwa muganga ku buryo bwihuse kandi buboroheye. Evelyn Anita yatsinzwe na mugenzi we nawe uri mu ishyaka riri ku butegetsi NRM, aho hari mu matora yo guhagararira rubanda mu nzego z'ibanze. Bwana Wilson Sanya nk'umuyobozi ukuriye uwo mujyi wa Koboko yavuze ko imbangukiragutabara yasubijwe uwo mutegetsi aho yabwiye Daily Monitor ati, ndemeza ko iyo modoka yasubijwe Anita. Bwa nyuma mvugana n'umushoferi wayo yanyemereye ko bayisubije ku mategeko y'uwo minisitiri. Evelyn Anita we yaryumyeho ntacyo aratangaza kuko isubiza impano yari yageneye abaturage ba Koboko. Umwavoka witwa Hector Supriano Paredes yatangaje abantu benshi mu gihugu cya Peru ndetse no ku isi yose nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore ubwo yari ari mu rubanza hakoreshejwe video ku mbuga nkoranyambaga. Bwana Paredes yatunguranye ubwo yakuragamo imyenda, hanyuma n'uwo mugore nawe agakurikiraho bagahita batangira gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe urubanza rwari rukomeje. Video yabo yakwirakwijwe ku rubuga rwa Twitter. Urubanza rwahise ruhagarara, abacamanza bose babikurikirana live ako kanya biri kuba, icyo kimwe n'abanyamategeko ndetse n'abandi bari barimo gukurikirana urwo rubanza bose. Nyamara kandi ubwo Bwana Paredes mbere yuko atangira gutera akabariro yarimo araburanira uregwa icyaha mu rubanza rwahuzaga itsinda ry'abagizi ba nabi ritinyitse kurusha ayandi muri icyo gihugu cya Peru. Umucamanza witwa John Chachua Torres wari uri kuburanisha uru rubanza yahise aruhagarika ako kanya, ahita anavuga ko uwo mwavoka Paredes asuzugura urukiko. Yahise anategeka ko uwo mwavoka Bwana Paredes akorwaho iperereza kandi akanahagarikwa burundu muri urwo rubanza. Torres yarateruye ati, tubonye ibiteye isoni byerekanwe imbona nkubona aha ngaha, nifuza ko uwo musambanyi akorwaho iperereza byihuse. Nyuma yo guhagarika uru rubanza, umucamanza Bwana Torres yongeye inyandiko ivuga ko kuvuga umwavoka Paredes azwi nk'umuntu wasebeje urukiko, abavoka bagenzi be hamwe n'urwego rw'ubucamanza muri rusange. Kugeza ubu Bwana Paredes warakinumiye nta bisobanuro na bitaratanga kuri iyo myitwarire. Mu bantu twagiye tubana n'ubundi mu bindi biganiro tundi twagiye tubanyuriza hano ku Cyerekezo TV, iyi nkuru n'ubundi yenda gusa kandi na yindi y'umudepite wo muri Argentine weguye nyuma yo kuboneka ari gusoma amabere y'umugore ubwo inteko ishinga amategeko yari yateranye hakoreshejwe ubuhanga bwa video. Umugore wo mu gihugu cya Nigeria yatwitse urubuga rwa Twitter kubera ikanzu itari umweru yambaye ku munsi w'ubukwe izwi ku izina rya Ankara muri icyo gihugu gituwe n'abaturage benshi kurusha ibindi byose muri Afurika. Uyu mugore witwa Chioma yatunguye benshi kuko yakoze ibitandukanye n'iby'abandi, kuko uyu yambaye ikanzu ifite amabara menshi atandukanye aho kuba umweru wererana gusa nk'uko dusanzwe tubizi mu mariage y'abiheberaniye. Benshi mu babonye iyi kanzu ye bavuze ko ari ubukunguzi bukomeye yakoze, cyane ko bidakunze kubaho ko umugeni yambara indi kanzu itari agatimba. Abari bitabiriye ubukwe bwa Chioma barwaniye kumufotora barangije bakwirakwiza amafoto ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza uko yari yitsapiye. Abarenga ibihumbi 10 bagaragaje ko bakunze amafoto y'umugeni ndetse benshi banatanga ubutumwa bwabo. Aho umwe mu batanze ubutumwa yagize ati, ntekereza ko imyenda nka Ankara n'indi gakondo yakwemezwa ikajya yambarwa mu bukwe da. Undi nawe ati, ni byiza rwose n'abandi bamurebereho bamwigane. Yunganiwe n'undi wagize ati, ubwiza n'ubusa n'ibyo ndi kureba hano. Hakaza n'undi wagize ati, amakanzu y'umwerega n'ubundi arahenda cyane, ibi nibyo nifuza kubona, nifuza ko n'abandi bose bamureberaho, iramubereye rwose. Tukiri aho n'ubundi muri Nigeria, umugabo witwa Shina Doromora yemereye polisi ko yasambanyije abagore 50 akoresheje amarozi ndetse yeba n'ingwe 100 zo mu gace atuyemo kitwa Ijare ho muri leta ya Ondo.
uyu mugabo yemeye ibi byaha byose nyuma yo gutabwa muri yombi na polisi yo muri Ondo nyuma yo gufatwa amaze kwiba mu rugo rw'umuyobozi wo muri Owo. Nyuma yo guhatwa ibibazo bitagira ingano, uyu mugabo yabwiye polisi ko yari afite uburozi yakoreshaga mu gusambanya abagore ku ngufu, ngo yanatangiye kubukoresha nyuma yo gutabwa n'umukunzi we baburaga iminsi bike ngo bashyingiranwe nk'umugore n'umugabo. Bwana Adoromora aragira ati, ntuye muri Jare, nari mfite umukunzi wa ntaye yisangira undi mugabo harabura iminsi mike ngo dushyingiranywe, narakennye ntumutwe byo gusara, ari nayo mpamvu nahise ninjira mu bujura bukoreshejwe intwaro bwanangizeho ingaruka bitavugwa. Igihe cyose habaga ibirori nigiraga nk'umwe mu bashinzwe kubitegura. Nari mfite urufunguzo rwihariye rwafunguraga divayi ku bakire babaga babyitabiriye, binyuze muri ubwo buryo nabashaga kubona abo ngirira nabi. Ubwo nari maze iminsi nkora ibi, nyuma yaho bansohoye mu nzu nabuze byose nkananirwa kwishyura. Umukunzi wanjye yambwiye ko atarakinkeneye, bityo bituma mvuguta umuti wanamfashe gusambanya abagore bose barenga 50. Iyo nabaga nshaka gusambanya ku ngufu umugore nagombaga kubikora nijoro. Hanyuma ngatuma nkunda nkoresheje uburozi bwanjye kuri we, nasabwaga guhisha mu maso uwo mugore igihe cyose turi gutera akabariro. Umuyobozi wa polisi yavuze ko uyu mugabo gufatwa kwe byagoranye ngo kuko byasabye gukora umukwaba we bwite kugira ngo abashe gutabwa muri yombi. Abantu benshi bacitse ururondogoro kubera amashusho yagiye hanze y'umubikira wagaragaye ari kubyina indirimbo ya Timaya mu kirori yari yatumiwemo, birangira abantu bamufasha amashusho barayakwirakwiza. Uyu mubikira yatumye abantu benshi batungurwa bitewe n'uko abihaye Imana bazwi nk'abantu batuje kandi batanakunda burya indirimbo zisanzwe cyangwa se zizizwi nk'izisi. Nyuma yaho aya mashusho y'umubikira ari kubyina indirimbo ya Timaya yashyiriwe kuri Twitter ya Niger PR, abantu benshi bahise bayakwirakwiza ndetse abarenga ibihumbi 4 bose batangajwe n'uko uyu mubikira yibyinnye neza akajyana n'umuziki wayo. Uyu mubikira we yakomeje no kubyina ndetse no mu gihe MC yari arimo kuvuga ijambo kandi yari afite ibyishimo by'akataraboneka. Abantu benshi kwifata byarabananiye ahubwo bagira icyo babwira uyu mubikira aho hari uwagize uti, ishimira ubwo buzima sha. Undi nawe aragira ati, mubikira ndakwinginze sigaho have utagira icyo ufata. Umugabo witwa Anthony Lufredo w'imyaka 32 y'amavuko akomeje guca ibintu hirya no hino ku isi kubera ukuntu yaciye umunwa n'amazuru kugira ngo asa n'ikivejuru cyitwa Black Alien, arangije ururimi rusaturamo kabiri. Uyu mugabo kandi yanojuje umubiri we tatuwaje z'umukara kugira ngo ase neza nk'iki kivejuru cy'umukara Black Alien. Uyu mugabo w'umufaransa yashyize kuri Instagram amafoto ye ndetse anagaragaza urugendo rwe mu kwihindura nk'iki kivejuru, aho byanabaye ngombwa ko yemera kwikuraho bimwe mu bice by'umubiri we. Ifoto Bwana Lufredo aheruka gushyira hanze mu ntangiriro z'uku kwezi yagaragaye nta munwa wo hejuru afite, kandi yanemeje ko iki cyemezo cye yafashe bigoye cyane kugira icyo yakivugaho. Uyu mugabo ngo yanerekeje muri Espagne mu rwego rwo kwibagisha kugira ngo bamukureho umunwa we. Yasuye umujyi wa Barcelona ahura n'umuganga ugabanya umubiri witwa Oscar Marquez, cyane ko mu Bufaransa ibyo guca abantu ibice by'umubiri ho bitemewe. Uyu mugabo wanitoboje isura yashimiye byimaze yuriya muganga wamukasa avuga ko yamuhinduriye ubuzima. Amatwi ye yombi ni ukuri yarayaciye arayata mu rwego rwo kugira ngo ase neza nk'ikivejuru Black Alien, aniyemeza gucamo kabiri ururimi rwe. Uyu mugabo yafashe icyemezo cy'ubusazi cyo guhindura imboni ze z'amaso umukara hakoreshejwe irangi, ibintu byanashoboraga kumutera ubumuga bwo kutabona. Uyu mugabo ubwe yivugiye ko atewe ishema no kwihindura mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Mind Libre, aho yagize ati, nkiri muto nahoranye inzozi zo kuzahindura umubiri wanjye nkagira ibice bimwe na bimwe nkuraho. Nagize agahinda ubwo nari umusekirite n'ukuri. Nahise mbona ko ntari kubaho ubuzima nifuza, niko guhita mfata umwanzuro nerekeza muri Australia. Njyewe ubundi Bwana Lufredo nikundira kubaho umeze nk'ikintu gikanganye. Umugabo wo mu gihugu cya Kenya witwa Danish Siyama Takahaya w'imyaka 31 y'amavuko yahuye n'uruva gusenya ubwo yari avuye ku kazi ke k'igipolisi yakoraga, none ubwo yari asinziriye umugore bamwe umugona mumena acide mu maso arangije arahunga, bimuviramo gushyisura yose ndetse n'amaso arahuma. Uyu mupolisi yavutse ari muzima nta kibazo na kimwe afite, ariko gushwana n'umugore we byamukururiye akaga gakomeye katumye uba afite ubumuga bwo kutabona ndetse n'isura ye yose irashyira kongo kishiraho. Umunsi umwe Danish Siyama Takahaya n'umugore we bashwanye bapfuye ikibazo cy'inzu. Nuko abifata nk'ibintu bisanzwe arangije yigira ku kazi ko gusimbura mugenzi we wari wakoze amanywa. Uyu mugabo yaje kugaruka iwe mu rugo mu masaa 11 n'igice za mu gitondo.
nk'umuntu wari wakoze ijoro ryose yahise ajya kuryama, ari nabwo umugore we yabonye icyo afata sida imumena mu maso arangije arihungira. Uyu mugore wari wamaramaje kwica umugabo we ntiyarekeye aho, kuko yahise amena amazi hasi kuri sima arangije arambikamo insinga z'amashanyarazi kugira ngo uyu mugabo nakandagira hasi umuriro uhite umukubita. Ibi bikimara kuba, uyu mugabo yavugije induru cyane kugeza ubwo umuturanyi we yaje gutabara amujyana kwa muganga. Abaganga batabaye ubuzima bwe ariko amaso yarahuma, ubu yibanira n'ubumuga bwo kutabona. Uyu mugore yarafashwe arafungwa, gusa nyuma yaje kurekurwa kugira ngo ategereze kuburana ari hanze. Uyu mugabo yavuze ko yababariye uyu mugore w'ibyo yakoze byose, gusa ngo ntazigera areka kumuburanya mu nkiko. Inshuro ya mbere baburanye, uyu mugore yavuze ko nawe atazi impamvu yamuteye gukora ibi bintu. Uyu mugabo yavuze ko yifuza kuba uwa mbere mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo rikorewe abagabo. Igifi kinini cyo mu bwoko bwa shaka cyafotowe kiri mu nyanja cyakwirakwijwe hose kubera ko benshi bavuze ko gisa neza n'uwahoze ari perezida wa USA cyangwa se United States of America, Bwana Donald Trump. Iyi foto y'imboneka rimwe yagaragaje iki gifi cyasamye ndetse amenyo yacyo hafi ya yose ari kugaragara. Benshi bemeza ko gifite mu maso hasa neza na ha Donald Trump wavuye ku butegetsi bwa Amerika muri uku kwezi gushize. Iki gifi cyari cyasamye cyane nka ruvakwaya nk'ikigiye kurya ikintu cyari hejuru mu mazi, ubwo gafotozi yagitunguraga kakirya ifoto. Iyi foto yafotowe n'uwitwa Tana w'imyaka 27 y'amavuko, uzobereye cyane mu gufotora amafoto yo mu nda y'inyanja ndetse akanafata video ukomoka ahitwa Jupiter muri leta ya Florida ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Akimara gushyira hanze amafoto y'iki gifi, abantu ibihumbi n'ibihumbi batangiye kuyahererekanya bavuga ko iki gifi gisa neza na nyakubahwa Bwana Donald Trump. Umwe abinyujije kuri Twitter yaragize ati, nashakaga gusabisha ariko mu by'ukuri ndabona isa na Donald Trump. Uyu mugabo wafotoye aya mafoto yavuze ko bitari bisanzwe ko ifi nka shaka ivugwa ko yaba isa n'umuntu uwo ari we wese, ndetse ko ibyabaye kuri aya mafoto ngo byanamutunguye cyane. Umugore witwa Logas n'umugabo we Chris babyaranye umwana wa 11 wiswe Kalis Odiri mu myaka 11 bamaze babana nk'umugabo n'umugore. Uwo madamu ngo ntiyigeze apanga kugira umuryango munini cyane, ariko nguko yabyaraga umwana ni nako yifuzaga kugira undi, bityo bituma yisanga mu myaka 10 afite abana 10 bose. Uyu mugore w'imyaka 36 y'amavuko ni gake cyane agaragara adatwite cyangwa se adafite uruhinja, kuko n'ubu mbabwira afite umwana we wa 11 ukiri muto witwa Odiro Kalis. Logas n'umugabo we w'umupasiteri ku myaka ya 32 y'amavuko ngo bategereje umwana wabo wa 12, gusa kuri inshuro ngo bemeje ko bazatindaho igihe kinini kuko ngo bagiye kubanza kurera abangaba 11 bamaze kubyara. Madame Logas aragira ati, ntabwo nzi impamvu mbikunda, gusa sinigeze ntekereza ko tuzabyara abana benshi ubwo twashyingiranwaga. Numvaga nshaka kuba umubyeyi, ariko maze kubyara nibwo namenye ko nabikundaga kurusha uko nabivugaga. Nkunda kuba umubyeyi kandi ndifuza undi mwana. Tugiye gutegereza umwaka umwe se cyangwa 2 kugira ngo twongere tubyare buriya da. Ngo uyu mwana witwa Kalis yagoye umubyeyi cyane kuko yamaze icyumweru cyose arwaye nyuma yo kumubyara, ariko byarangiye bagarutse mu muryango wabo ugizwe n'abantu 13 bose. Aba babyeyi ngo bamaze imyaka iri hagati y'ine n'5 bigishiriza abana babo, ari nako bahinga isambu nto iri hafi aho. Uyu mugore yavuze ko we n'umugabo we bahangayikishijwe cyane no kwagura isambu yabo, gusa ariko nanone avuga ko nta kibazo cy'inzara cyangwa se ubukene bafite, ngo kuko ibyo bakeneye byose baheraho bakabibona. Iyi akaba ari nayo nkuru tugejeje ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nge mwumvaga kuri mikoro nitwa Nsabimana Louis Bertrand. Murakoze, Imana ibarinde.